Sumak sukhaya y sumak puncha y sumak tuta tukuyrankunapaq ima panipichaqa warimuspa karishankichik kay redes sociales nisqarayku hinallataq kashan canal de YouTube hinallataq Facebook qankunapaq wakichisqa kashan kay llank'aykuna qankunaman chayarimuyta munayku hinallataq tata Ramiro uchikanta napaykuysunqachikta. Una vez más junto a ustedes, un saludo especial para todos quienes nos siguen por las redes sociales. Así es, Janet. Hoy compartiremos el nivel avanzado como estaba planificado, la parte de los números, la parte de la hora y los diferentes tipos de textos, Janet. Ari ajina karishan kunanta y zaxirichispa karisunchik kayupay kunata ukmanta hunu kama zaxirisunchik himanikunta jaber kayupay kunata ta Ramiro. Chayupay kunata jabarispa karisunchis. Castilla simipita, Jesús simipita, gallarinchis, chay ninchis Castilla pica San Janet. Uno. Uno. Chaymanta jamun chay iskay, Castilla simipita dos. Chaymanta jamun chay 15, Castilla simipita. Castilla simipi 15, 3. 3. Chaymanta jamusan chay tawa ninchis, tawa. 4. Tawa kasan 4. Chaymanta jamun chay pisca. 5. Pisca, hinatamin siminchispega, simarinchis, pisca, chay 5 nin. Chaymanta jamun chay 6, socta. Chaymanta jamusan chay ganchis. Chay Castilla simipi nikusan 7. Chaymanta jamun pusaj. 8. Wiscon. Hiscon 9. Hiscon. Chaymanta kasan chay chunka. Chunka 10. 10. ¿Chari? Chay yupaykuna kasan chay ujmanta hasta chunka, números del 1 al 10 que comúnmente todos debemos aprender. Chaymanta chay chunka ujni ujmanta apaykachaspa kasunchis, chunka ujni yuj, chay sufijo yuj ninchis chaywan apaykacharisunchis. Ahí chay chunka uniyuqa kashan 11, ¿chari? 11. Ñawpaq pega rexichirganchik ñakayupaykunataqa. Anteriormente ya habíamos hecho conocer los números, cómo se escribe y todo aquello, entonces estamos repasando un poco para que ustedes se interioricen un poco más. Después tenemos Iskaychunka Tawayu, sería 24. 24. ¿Chari? Chanta kashallanta 100, manikunta 100. 100 ga nikum pachak. Ari, chanta kashallanta 1000. Chay 1000 ninchis chayga kasan waranga ninchis, Jesús imaypega, waranga. Ari, imataq kashan iskay waranga. Waranga ninchay 2000 nisuman iskay warangataga. Ari, 2000, chari. Kunantaq millón, manikunta. Chay millón ninchis chayga chay junu ninchis, junu. Chay kasan chay yupaykuna, chay ujmanta hasta junu yachagarisanchis. Chayman jatiqnintaqa yuj chay sufijo nisqaman apayachasunchis. Ari kunan karishan kay números ordinales nisqañataq qatin kaypi kashan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, chaytapish uchikanta kay qhechwa simipi manikuntas chaytaqa reqsirisun. Vamos a conocer también los números ordinales un poquito, porque a veces nos preguntan en qué curso estamos, en qué nivel, y no sabemos cómo responder en quechua, ¿no? ¿Cómo se dice primero? Primero nisqataqa ninchis ujñeqe ninchis, chay números ordinales ninchis chaytaqa apaykachaspa karisanchis, chay competencia nisunmanchu chaypi manchayqa chay cursos, nivel, imapi kasanchis, chaypi apayachanchis chay números ordinales taqa. Chay nisanchis primero ninchis ujñeqe. Segundo, imanisuntas Janet? Iskayñeqe. Tercero? Quinzañeqe. Cuarto? Tawañeqe. Hinamanta ñawpaqman rispallapuni, pisqañeqe, soqtañeqe, ganchisñeqe, chay ñeqe nisqata ordinalista apayachasunchis. Ari, en los números ordinales solo se aumenta el ñeqe. Después los números ya conocemos del 1 al 10, del 1 al 20 y hemos conocido hasta el millón. Entonces se aumenta solamente el ñeqe para decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Después tenemos fracciones. Las fracciones en quechua también vamos a conocer algunos términos. Por ejemplo, un medio. Chay un medio ninchis chayqa qhechwapiqa kasqan
Juscan casan, chaymanta jabarilla suman pone, chay un tercio ninchis, chay un tercio nispa chaytaga, imanisumanta o 15, chay un tercio nispa imanisumanta Janet? 15 patma chehta. Manchega ni suman patma nispa, manchega ni suman chehta nispa, payachari suma. Ari, maigayantapis, kanman patmapis, kanman chehtapis, ichari. Chanta kashayanta kay 3/5. Imanisumanta. Chay 3/5 taga ni suman 15 pisca chehtayo nispa. Chay ñaja ni sargaigo, mananya ni sanchisñachu patma nispa, chehtayo nispa. Chay 3/5. 3/5 imanispata ñawirisunchis 15 pisca chehtayo nispa. Chay números, chay fracciones pega payacharizans. Chay fracciones nispa nisunchis, chay taga apaygachanchis pisita. Causa ininchis pega, ma repito, agaya chay wasikunapi, chaypi apayachanchis. Chuamantaga, zimarispa kasunchis, apegarispa kasunchis. Tiene ya punica chuñaupa. Ari kashayanta kay números proporcionales, Nisga. Y ahora vamos a conocer los números proporcionales en quechua, que también es muy usado en el ámbito social que nosotros vivimos, en las unidades educativas, en las universidades. Entonces necesitamos conocerlo. Por ejemplo, ¿cómo se dice doble? Quechua pega ninchis iskay kuti nispa. Ahí, iskay kuti. Triple. 15 kuti. 15 kuti. Cuádruple. Tawa kuti. Si se dan cuenta, solo se aumenta el kuti, ¿no? En los números ordinales, por ejemplo, era el ñere. Ahora, en los números proporcionales, solamente se aumenta el kuti, ¿ya? Iskay kuti sería doble. 15 kuti sería triple. Cuádruple, tawa kuti. Y así sucesivamente. Y así entonces en los 4 tipos de números estamos compartiendo, Janet. Hemos ido empezando con los números cardinales, del 1, 2, 3, luego los números ordinales, luego teníamos los decimales y finalmente ahora los números proporcionales, que es base también para que todos puedan ya aprender, no simplemente los estudiantes, también los mayores, porque todavía tenemos un vacío en el aprendizaje del quechua. Así es. Ahora vamos a ver lo que es la hora. ¿Cómo se dice hora en quechua? Hora es pani. Minutos es chinini. Segundos es chipu, ¿no? A ver, volvemos a repetir. Pani, hora. Minuto, chinini. Segundos, chipu. Ajinachu manachu tata Ramiro. Ajina. Ñawpaqtaqa waturisumanta kay Castilla simipega reloj ninchichakaytaqa. Quechuapita nirisunman Intihuatana. Kay Intihuatanataqa tukuyniqpi apayachanchik. Imapanitataq yaykunchik llankaq, imapanitataq mikhusunchis, imapanitataq puñukusunchis. Chayhinamanta entonces noqanchik yachaqarisanchis chay pacha watuyta, ¿ichari? Ari, ajina karishan tukuy noqanchikqa pachapipuni purinchik ichari, imapanitataq mayman tasqirqunanchik kashan, chaytaqa yachanchik sapa p'unchay noqanchikqa chaypi purinchik. Kunanqa imaynatataq qillqarisuman kaypi qhawarishankichik, kaypi kashan 10 con 10 minutos ichari, chaytaqa hinamanta qillqarikun. Chunka pani, chunka chininillo. Lo importante que estamos aprendiendo es ya las partes de la hora. Como decía aquí mi compañera Janet, la hora en quechua es pani. Y el minuto es chinini y el segundero es chipu. Y de acuerdo a la hora que vamos a ir presentando o que ustedes también pueden hacerlo, entonces de acuerdo a eso con los números ordenados. Como en este caso tenemos 10 y 10. Estaríamos siendo chunka pani, 10, estamos hablando de hora, y chunka chininillo. Chunka chininillo, los minuteros, a pesar de ahí nos faltaría todavía los segunderos. Ahí tenemos 30, entonces 15 chunka chipuyo. Chaitawampi ya pasó un manra, Janet. Ari, hay que aclarar también que este yuk siempre va a ir al final. Al final, ya no aquí iskainiyu, kinsayu, por ejemplo, podríamos decir iskay chunka pani, chunka ganchis chininiyu, ¿ya?
el yub siempre va a ir al final, siempre. En los números ordinales se usa el yub al terminar también el número, ¿no? Pero en este caso, en la hora, se traslada ese yub al final de la frase. Ajina, Janet. Castilla simipi sutenga casan Janet, Jesuapega paipa sutenga, Jaxirichis aikichis, Marengunacha, Jaxiwaiguña, paipa sutenga casan Chaska. Ari, que Jesua simipi Chaska estrella, Ichari, una cuivanga Chaska chacangman, Ichari, castellano chasrujaga casan Chasquita, y chay ita manacanchu Jesua simipi. Chay ita namantaga kashan cha. Ajina Janet, el diminutivo ita, ito, se maneja en castellano. El diminutivo en quechua es cha, chascacha, zamirucha. Ramirucha, zamirito, ni nanchistara, ramirucha. Pero manayincho, que es para pajarín, chaireikus, apaica chayanch, no ganch para la diminutivo ito ninchi chaita, Ari, tata Ramiro Tapis, kashan Jeshuapi sutenga, Gorik Enti. Su nombre en quechua de Ramiro es Gorik Enti. Ahinachu manachu. Castilla simiperanin, picaflor de oro, ¿sí? Kinatamin tatay mamay sutichawas, mano gapsi acharganecho Janet. Ari, ahí achakarisha. Kunanga kai imachus kashan kai tipos de texto nisgataga rexivillasunta tukuilaya galgakunata. Tukuilaya galgakuna karishan kai ñawpaj kawsaykunamanta pacha, ñawpaj runakunaga reqsichispa karqanku, astawan reqsichispa karqanku kai takiykunata, harawikunata, arawikunata, imasmarikunata, chantaga tukuy kawsayninkuqa chaypi llimp'isqa karqa, chaypi rimashqa karqa ichari tata Ramiro. Ajina, a ver, reqsinichina kachun tukuy magankunachus qhawarimusawanchis, magankunachus uyarimusawanchis chaykunaman, qallarispa kana kaypi qallarizan imasmarikuna nisqawan, imasmarichisuma magankunacha qhawarimusawanchis chaykunata Janet. Ari adivinanzas ninchis imasmarikunata, a ver imasmarikunata willari tata Ramiro. A ver, kayhinata nirisun, imas kanman, muyuspa chichuyanman, imataq kanman. Guay, muyuspa chichuyanman, imataq kunanchayri, a ver qankuna willarimuychik. Ari chay pushkani. Mas que haqaymanta qhawarimusawanchis paykunaqa pushkani rimunkuña. Ajinata waqkuna imasmarikunatapis masqarispa pallarispaña kana. Chayhinamanta noqanchis chay tukuylaya qillqakunataqa reqsirinanchis tiyan. Chaymanta kasallanta kay arawi nispa, poesía ninchis, chay declamación, chay horas cívicas nisunmanchu tantaykuykunapiqa chayta apaykachasankupuni. Mana Janet arawiripuwankiman uchikanta. A ver, arawirisun, ya? Kay uchikanta imaynatachus arawirikun qhichwapi miski simipi hinallataq kayqa kashan huch'uy wawakuna, mamakuna a veces wañuchipunku huch'uy wawakunata ichari kay arawiqa qhillqaspa karqani noqa unayña, pero noqa munani riqsinankuta hinallataq mamakuna, tatakuna t'ukurinankuta. Ahinata nin 15 killayuq kani. Mamay manaraq yachanchu wisachampi osoqollucha kasqayta. Tataywan tinkun, tataytaq. Imata munanki? Lluqsiy, ripuy. Ahinata wichuwayku. Mamaytaq hawa pampapi, waqaspalla tukukun. Punchaytaq hatun runa, yuraq t'achayu. Mamayta parlapayan. Noqataq kusikuni, mamay, paychu tatay, paywanchu kawsakusunchik. Punchaytaq wasi ukhuyman yaykuykamun. Mamay, imataq chayri? Makita sikishawan, chakita sikishawan, mamay hark'akuway. Mamaytaq mana hark'akuwanchu. Mamay, imarayku saqirqanki kawsayniyta qhichukta? Manachu chay sonqoyki nanan?
noqa llank'apuykiman karqan kay makikunaywan chakikunaywan tusupuykiman karqan sumaq papawkita pukllayta munarqani kunanta kay hanaq pachamanta pacha qhawarimuyki tukuy warmikunata nini ama wawakunaykichikta wañuchiychikchu qankunawan kawsachiychik qankunawan waqaychaychik kunanta noqa kaymanta pacha parlarinkichik pachi chay hina misk'imin qhichwa rimayninchikqa Pusikuni Janet ancha kachitamin arawirinki maska runachaw yarimuspa waqarikunqankumi maska warmikunacha chayanta paykuna qatirqanku noqatapis kasi waqarpachiwanki Janet. Aria hina kashan ya noqanchikqa uchikanta parlarita munallanchikta sonqunkuman chayayta munanchik tukuy warmikuna qarikuna tukuy qankunapaq kay wakichayqa tukuy sonqowan kashan hinataq qhipanpi kashan kay harawi Ramiro uchikanta harawiriwaq imallamantapis. Ari kay harawi ninchis chayqa chay Castilla simipayqa cuento ninchis ashka chay harawikunata paykachanku chay wakin harawiqa kanman kikin wakin kanman llullapis kallanmanta noqasaq sirichaykichu harawita kay llaqtay hap'imanta noqayku kay Janetwan kayku kay kami Centro Minero Misurmanchu chay hap'imanta kayku unay pacha hinamantapuni qallarisunchis harawitaqa unay pacha hatun runa haqay Peru llaqtamanta chay kami llaqtaman chayasqa nin chaypitaq chay runataqa ni pi riqsisqachu hinallapis runaqa chay yachay wasi katipiqa tiyasqa tukuy p'unchaytaña tiyasqa chay tiyasqanpitaq wasikunatamin qhawasqa chay Peru hap'imanta runaqa phiñamaki runamin kasqa tutayaykuytawan kamataq runaqa iskay wasimanpuni yaykusqa chaypitaq suwasqa tukuy imankuta haqay kami llaqtapiqa manamin anchata paykunaqa chay candado nisumanchawan sumaqta ch'atankuchu wisqasqallatamin saqinku wasitaqa chay hinamanta chay runaqa iskay wasitamin ch'usaq yarpachisqa hinallapi chay auto rikhurimusqa chay automanta suwasqantaqa tukuy imatamin wicharirpachisqa ripusaqtintaq ayqisaqtintaq llatamin chay autoqa urayman phawaykusqa qasi suwasqan chaypitaq chay runa wañupun chay mayqaymantachas chay suwarqa chaykunaqtataq waqaspa qhipakapunku mana nimanku karqañachu chaypi chay harawita riqsirichisuma masqa harawi hina tiyan wakin llaki wakin kusi wakin tukuy ima Janet ari waqanapis ari manchay karishan hinallataq chay harawimantaqa noqa yachaqariman mana suwachu kana ñawpaqtaqa niskanku ama suwa ama llulla ama qhella ichari no seas flojo no seas ladrón no seas mentiroso ichari ajina chay hinamanta ñawpaqman yapuni Karina estamos dando a conocer los tipos de texto. Hemos empezado con la adivinanza, poesía, cuento. Ahora sí tenemos también chasquijerga. Eso es carta que siempre anteriormente hemos manejado. Hoy por hoy poco se está manejando ya con las redes sociales, con el WhatsApp, por el Meet, mediante Zoom nos estamos conectando. Pero anteriormente la carta hemos ido manejando todavía, es chasquijerga. Qhipantaqa ñawpaqman rispa riqsirichinallapuni kasan taki Janet canción ninchis Castilla simipayqa mana uchikanta takiripullawankimanta. A ver, takirisunchis kay Luzmila Carpio nisqamanta hinallataq takirisun kay waranga wata ninchayta ichari ahinatanin waranga wata pasachun ama chinkachunchu waranga wata pasachun ama chinkachunchu qhichwa rimayninchik ch'uwallakakuchu qhichwa rimayninchik ch'uwallakakuchu pachi
Ainamanta takillanchista kusirikunapaq kashallantas kay qallu watanakuna trabalenguas nisqapis kay Castilla simipi. Chaymanta kasallantaq chay zeqsichi qhelqa chay comunicados ninchis Castilla simipi Janet. Ari kashallantas chantaqa kay mit'awa chay karishan periódicos nisqa. Qhechwa simipi mana ancha periódicos nisqa kanchu kay mit'awaqa chay qhelqarina kallanmanta chay mit'awakunata kay Quchapampa llaqtapi mana kanchu mana riqsinichu. Chaymanta kasallantaq chay periódico mural chaytaqa chay wasikunapi apaycharispa karisanku. Periódico mural paqsutin qhechapi kasan perqa mit'awa. Ari ajina karishan ajinamanta qankunaman chayarimuspa karqayku tata Ramiruwan hinallataq noqawan qankunapaq tukuy sonqowan wakichispa karirqayku kay llank'aykunata pachiniki tata Ramiro kuskachakushqaykimanta hinamanta ña karunchakapuspaña kanchis tukuy qankunamanta uchikamanta uchikaqa waq p'unchaykunaqa llank'arispa karishallasaykutaq hinamanta kaypi karisharqanku ch'askita qori k'antiwan. Así es, Janet, una vez más, nuestros agradecimientos, agradecer a Janet. Hemos ido compartiendo lo que hemos prometido, el aprendizaje del quechua en sus 3 niveles. Hemos ido empezando de lo fácil, desde los días de la semana, desde los saludos, hasta encontrar los tipos de texto. Ojalá que les sirva. Con ustedes ha ido trabajando Janet Campero Cejas, él es maestra, profesora, y quien les habla es Ramiro Terán Chávez. Gracias, hasta luego. Gracias. Pachi pachi, tinkuna kama. Tinkuna kama.